शुक्रारा बानोलेच्या एसएजी मैदानाचेर जाल्ले 77वे राष्ट्रीय फुटबॉल संतोष चॅम्पियनशिपात गोय गुजराता आड 1-1 अशी बरोबरी केली। गोया खातीर स्टॉप टायमात जॉर्बन कार्दोजन बरोबरी केली। गोयान आपलो आक्रमक पद्धतीचो खेळ दाखयलो। खेळात सुरवेच्या मिनटाची गोयचो जॉर्बन कार्दोजोन गोल चुकयलो, जाल्यार क्लाइव्ह मिरांडान कॉर्नर किक रूपांतरीत करपाक अपेसायले। पयलो अर्दो गोल नासतना गेलो, पूण गुजरातान 98व्या मिनटार चुनसाबा बेरियमाच्या गोलाच्या बळग्यार आडमेळे मोडले। दुसऱ्या अर्धात चडसो वेळ गोय फाटी उरले, पूण खेळाच्या उसरा जॉर्बन कार्दोजोन केल्ल्या गोलाक लागून गोयान गुजराता आड 1-1 अशी बरोबरी केली। बरे खेळले, बट आणि स्टील वी हॅव टू इम्प्रूव, वी हॅव टू मेक अटॅकिंग जे गुजरातान केला ते आमचे नासले, बट होप नेक्स्ट मॅचीक ते चेंज जातले आणि आमचो कोच नोट दवरतलो आणि वी वील कम बॅक इन अ स्ट्रॉंग वे। दे हॅव नॉट इम्प्रूव इट, बट स्टील दे हॅव टू इम्प्रूव, but we will discuss with now. I will meet them personally and I will meet all team manager, coaches, what is happening like. See, if Gujarat can play better than Goa, that means we are lacking somewhere. Yesterday, Kerala was playing. They're like a bomb, like no means it is the Kerala and Goa like. पहिले केरला ही खाला गेले, आता ते परतून येवंक वयर पावले। सी आमचे सायडीन एज अ GFA, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ कमिटी, वी हॅव गिवन द बेस्ट फॅसिलिटीज। स्टील आता तेंच्यांनी इम्प्रूव करिना, वी कॅनॉट डू एनीथिंग। पयलेच हांवें सांगला, रावंडार भितर गेले तेंची काम, भायर कितें आसा ते इट इज आवर। कशी जाली मॅच, किती दिसता तुका ते? मॅच पयली मातशें स्लो जाली, बट फिनिश बरी एक्सायटींग जाली। गोवा प्लेज वेल, बट नॉट टू द पीपल्स एक्सपेक्टेशन। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन पीपल हॅड, दे हॅव नॉट मेट द पीपल्स एक्सपेक्टेशन, बट एनीवे वी विश देम वेल and I think they should practice a little more harder if they want to reach somewhere. The way they have played today, I was watching the opinion of the spectators, not very good opinion, but as luck has it, and as there is a will, there is a way. I wish them all the best. Goa could certainly win it with a better score. One draw, and first goal on Goa was something really bad. But anyway, we are positive. I'm never a negative person. We hope that Goa wins the next match and we are somewhere. My best wishes are for the team. May you win and may Goa prosper in the world. GOA365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू।